Kua ke hufanga mo hinga hi talfa tap ko tope. O ku fa o atu pe mihini ka ata mo e whainga maari e kuni. Ke whahoko to ai mo POLOKALAMA koia ko e TUFUNGAFONUA alo au pe mo PALOFESA to ke ta SIOSIUA LAFITANI ki hui keni. Talanga te o whai tu mama o atu ka ata mo ke ngau e ki peha ngai rea mahino ke whahoka to ake mo POLOKALAMA koia ki he hui keni. Ia koe POLOKALAMA koe ni tau whahoko whau ke pefoke tau talanoa pa mo e PALOFESA ki Kenpela, Australia. Patanga pea ku ngole rea tau POLOKALAMA ke teki mo tolu ki apina kainga. Pea mo toki share pe tau POLOKALAMA. I he hoatani foki ko whiawhia ke taitai lerei. E PALOFESA ki hoatani, e PALOFESA SIOSIUA LAFITANI ko taitai lerei koe. Ki hatau wike taha e tau POLOKALAMA koe ni ko te whungafonua. Alo au, ai a ko fuoloa mai ni ai whakahoko ai POLOKALAMA koe ni. Pea kuanga maheni pika i tau kainga. Ai a ko asi atu i he taini, mi o live atu i he Facebooka. Pea mo e ata koe ia o e YouTube. Pau whainga fua ke te koe ke mamata mai me ai. I he loto ngani foki Professor kulahi apita ngahi mea koko. Wha politikare, wha i he whanua, whika aku mai COVID-19. Ka neo ngoia o ku mo whewheha ke Kenpelana, pau whewheha ke tuunga ku o ku au ki ai COVID-19 be mo community pa mi hena.
Ora bito ko te kai pe he tau se whanga maari e koe nipa ko whamalu atu I he la malu o e whonua tūpe moe ako ka e hoko atu e tau POLOKALAMA ka I ngā nau mea mai. O kumau lelei pe tonga ko COVID pe eni pe o kukei lere pe kempelani pa ki holo hifo. Pea koe e tue kai mini o kumalotonga kolontini mo pea mo luseane. Pea o ku osi I he whalaite koe ni na e toku whakahoko mai ka te ki maua I he tua plelua vui ko osi. Ko luseane na ak whare mahake o whaito o no nima pea. Ta koe na I he loki tala ia pea maha toko taha na te ke huhu pea na e mao he COVID. E toku whakahoko mai ka te ki maua to a pulelulu ko osi. Aia koe mea he whalaite atu ki mo ana e alu ai. Toku whakahoko mai rewa pea ma koloni tini me he to a pulelulu toki osi he whalaite koe. Koe mea pea ku whainga maari na ma osi huhu ua. Pea na e tui e luseani hono mask, hono malu I fofonga. Ai mea ko ia pea unau monitoa pe mo muia ki maua ma tesi tu o ua, ma te tesi he wikeni, pea ma atarewa he whalaite. Pea kuma lockdown pe maua I lotoni. Kai pe ngofua ke mahu I tua I homa api, he tangi koe ke aha taha. Koe ngā o konwhai ke ma studio e ma whanau, o kuna o mai po o whahoko pe ia I tua, I he whare koni mau whai ai o whangalelei. Kai ke ngofua ke mahu ke ai, kai ke ngofua ke mai, koe matau ki huki tua sa inunau mawahe. Pakapai hao ha mea lere, whaatiriwa mai e mau mea. Paurewa ke mahu mai ki lotoni ka nau tau tiriwa mai. Kai pe ke ngofua ke mateo ka wheitu, kai orewa wau ke whalaite. Aia koe tuunga ia koe kumai ia maua he ni koe ke ufuloko mau ke mau community, ko lawe ipe oku tu lele ipe pa ku holo au vito ai COVID ia. I kempelan pe ki sene ko meripoane pe oku aluhake pe aku ka te au ke tu pe he taha fe tupu. Nau tolo ku mao mo mate aku I he hongo futupu ke umau ke aki aneaf ke ampe I he tuunga fe. Kaku mawha malo pe maua ia he whoki kia ki maua. Ai maha mo ke mao luseane ne alu pe sa I pe maha ko ne o si huhu. He koe ke matu lelei mao koe maranga maha ki lo ua. Ka koe whamalo pe ku sibe umea kotoa ku ma moui lelei pe. Na ke me fetu taki mai ku koe ke uto tari atu ko ue fetu ke au ka ku whawhetai pe e tonga ka whawhetai pe pa ku tau lawe I pe mea e ho eki ku wao atu ai COVID ki tonga tau ho alai na whae ma POLOKALAMA mo ke nolo ko ori o tapu eluelu he atona ki koe ho haa pe ki tonga ka koutui e malawa pe pureanga ke na wanga o kataki lerei ai huat kona COVID whai pe ai ngahi kai whe maari e ke ngahi mea mono whawheu ia ka ku tatau pe tonga koe ke aha pureanga ia ka tau pureanga o au ka mauto leni o mau moto mamahe atu pa mau sa ia atu mea he mau Prime Minister kau pare mia ko mau Chief Minister he I kempelani ko he pe foka pare mia ai fa vova bite ne ngā koe te kai kia mea ke mau ngoi ke mau loto mamahe ai kia te me tonu pe me apa area to tonu
Koi. Toi famia pang fuke ka politiki ko na to na ke loi ka ko. Ko fonga nga o si fanga ta na nga we ko fenga ke tonu ke tapa. E fia o fonua mo fuka kai la wa fe la no la kill o ko fatongia ka kau ko mea vena o tokanga au ki ai ki tonga e POLOKALAMA mo ke no korieta pulelu ko ngā ue lahi na e whai mai e pure anga i e ta mo konga hano malu i o kai ke lawa hupa kon ku hu e upe foki ta o si ilo i e kai ke a fonua hao ko mea pena u hoha au ki ai ko whatokanga i pe o kumateu teu mo one pure anga e na wange e o tua mo universie fu i tau e taha mo konga ke nau te wa tonga na ahua Koi. ai a ko me e ko whakawhe ui ai ko futai milahi ke nau te wai ke ua toi tala mai o ku tae mau ha me a ka pau koen ku o hua tu ka ku whailonga whehu ni ka tau ke ia manaki pe hange pe ko ngai whanua ko e ni ko ngai mea ka whailonga whehu ka whai atu pe kau toi whakamone ke ngā ue pure anga ko i ngā he ko nau ngā ue mai kakai. Kau whahamu pe e si i hane mofere mo hane whatu tāmaki ana o lava o tofa ere a hala ke lava mapure ha mofere mo movete ai koviti mo tau tokoni pe whalo tahi pe mo popope ngai whakau lele kana tomo mo tau kai ngai tonga. E koe mea na e na asi mai tau ilo te toke tau tuu tau monu ia he mea whanamnau whakateknolosia whakamou i lele whakaipaanga i he tau nofo i ngai whanua koe ni tau osi ilo ei a tonga kai ke nau si maa kupuse u mea lahi ko i ngā koe tuunga whakapaanga mo whakateknolosia tonga mo whakamou i lele i he tawhaki o health kai ke he tonga te uko ke atu mahalo. Malo pito e professor ko e mea mo oni o fatala no mai ko e ko tiko mea pe ku hoko i tonga he taini mi ko tala no ko ka kai fo ke ku kamata ni ke na pe ni ko ilo be ke o ku hanga o ilo e taini mi ke nga na kamata fo ki ane po ai lockdown ni wiki taha ko ya tonga tapu ai ku loka fonua pe ku ka ke he taimi tatau o ku whakawa pe ngai whare koloa ke ngā ke kakai ke maa nau mo ui ngō fua pe ke nau aluki uta o maha te whai tokonaki te lai lu o lai pere pa ngō fua pe ke te alo hike te whamonu manu te whatapu pe ku ngō fua pe mo te aluki tahi aia ka whanki mea pe whika aki mo e ki he whamiri ka koe kore kou nau oang ke te nau tolu ke nau kātaki o nofo mau ko inga ki oa te nau te aluholo ko ngai mea whakatoko lahi ki whinga ke ta-off. Ko inga te ria na awhai ko alu ki tu ai mahaki ki he community kai fu uesia lahi. Ilonga fuke ne uesia e PALOFESA ko na whehu i whuka hai tu unga mateu teu ai patunga ue i he tato white ICU i whare mahaki tu unga whakawawe whatu tāmaki o ka au ki ai hakakai ka mofere ki tu ape au ki hakakai pe mahina mai ko mohenga ku nima pe he ICU ai aku o ka ke hinga foki ki hakakai whanongo ko te tau atu fu mohenga ki ai ko mohenga o ku mau mo ngahi mea ngā ue whaka ICU ki he mea whakawawe ke mata wakasa me hafua ai ku nau peheka fu mohenga nima i he ICU mateu teu pe mo mua i he kliniki ko i mua ki ngā we aki ai aku e lawa mau ai whai mohe ngā i e wanima pe ako mateu teu pepe mo e kemi ko ia i mako makeke ke peko tari ai ke lawa whakalahi ki ai o ka pau e o latu peku au pese maha ki o mafola o lahi ka aku kai whuke whaha whakau kau peheta i nimi ko ngahe ku tala mai ko ku kamata ke ave holo he social media pe mo whamatala ko tala mai ko o ku positive pe ka ko baby virus ko weak positive ai positive pe ka ko ke fu pehe ko fu o ku malo hi au pito ai ko ne tu ure ba ko ya ku ya ide ba amanaki ai me kakai
vaveni pe ia pe ko os negativi ta ini amanaki le he kai ke te lava fu mafola ko ngana lava fu sia e kai ka te sio ko ke foi va taimi pe foi fiha ko na announce ko e a ko ma o positive virus tonga mahalo ko fu kau kiu ko fare mahaki mga feitu anga he hu kai ke te u ke kai go si kiu pe kai ke hu na tol ta hai ngai foi me aunga o ku lava ke whahasio ki ai. Ko ngai na uwhihu i e ku POLOKALAMA mo i toko taha ka quantitete ne nā iange na ue ki ai. Pe kui ai hana tula whaka politikare o e mea ko e ni ko u makawhawhalala heke ke fuloko mahina u whamatala ko o mai. Ko e haho wakai ke tu unga kone kui ai i tonga he tai nimi. Ko ha whahinga mea whapolitikare ke whili pe ko e piwa pe ko e mea mo oni pe ni hoko i loto. Ko pau peke positive pe negative. Ia ko mea ia tahatonga he ku i he tuunga ko ni o te ke whae whiri. Pea ko wike ko o si foki na o ku whai ai awa ki holo i he taimi na i lo ai a mao e takataha ko ni pe he ko e pule lulu. Pe ikai ke tala he tua pule lulu ka e tala e whalai tēnā e whakataha anga ia mo i ngahi kātoanga. Ai kau kempeini pe mo u kātoanga ke pe ia. Asmaya ka te au na whie mau ia ke whakahoko he ke oua e wesia. Aia oku ikai ke whaha au foi ai e ngā ue aki ai COVID ia. Ki he mea whakakempeini he ku tau teu whiri. Pea koe mea ea ko ia o ku hoko pe ia whainga whonua te mokalati. O ku hoko te COVID o ku teu ke whai e whiri. Na e ngā ue aki ia President Donald Trump. Ane ngā ue ake mea ko ia he teu whiri na ngā ue ake biti. Pea o ku halai ke tau pe he kai ke ngā ue ake wha politikare COVID. E ku os asi hono tau nai au. O ku ange koe ni fuoloa no tuku mai ke tok whai ai lockdowni ai he hamoni te o kamata he tūsi te. I os mahino na e osi tuuta toko taha COVID na e hau mai kau pasese uange au tupu. Pea moi kau ngā au e frontline na nau i he mara e mo whewhua. O kuia i rea ai possibility, o kuia ai whainga maari ai ke mauhani i ke pehange ka te au tombu ku sai muhani i kata ke tonga ku os mahu. O ku tonu e ku mau tonga hanga te au ku osi ngā unu e whika me toko taha. O ke mau ki ai? Na wakai pa foki ki he talanoa ko he newspaper kakalu ke nau pehe toko ua kwai e toko taha e kau paipa po kau taki o ku fufu i ki nau tolu peneo na kai ke lava e kau miti a koi tonga i he conference ane afi ke nau eke whakapatono i whiwhehe ke ni ke whakapapau i mai kana nau eke pe na e pe tari au kei taha pe ai COVID o kai ke ua taha pe ta ni mo mau kana pehe e CEO o ku ia e toko ka folau fu na wanga o taha nima ko toko taha ni na ku os mau ko toko wanga o taha fa he ne fa matala o ku ke ia o ke fai pe no sivi mo no mui e malava pe ke asi mai COVID a ki na tolu ia fa inga taimi pe aia o ku kone tu ko me ane afio mai ko ni ki ane pona te kai ke te papapau ina tolu ko hataha ki toko ua. E ko mau ko ni hoko mai na e alo e toko taha kau front line na e kolonitini e toko uange au taha ai ia mo ku wakai po ke media kolonitini ai toko uange au taha kana i keike mai tonga ko mea asi e ku POLOKALAMA mo ke noro kolonitini kau front line ai ko na ngā ue he aho ko ia. He ko mea o ku asmai na e toko taha na e mau ka na e na ufatoanga i e konferenisi
na tala noa hake o ku alu ke na o puke he sotia hapai aya ko mea na o eke ato papau I hena asme konferensi e taha mal ko poasi o fai o he eke paanga ko o gai nga he whakamore pe na woki hapai ke ai ke tesi mo wakai e toko taha ko ni o kutua ki kai papau au pito he koe mea koe me tala mai aya ko mea koe na uta noa au ke nolo pena e koloni tini mo kau fuan lain na ngā aue he aha ko ia pe ikai. E ku kai ke mahino ke au e ku totonu ke nau koloni tini mo nau tolu I o se fo I mau koe o e tama. Ka o ka pau koe na ia koe tama na e na ngā aue fuan lain e koe se fine au ki hapai ka ku kana I kai ke nau koloni tini nau tolu ia nau au holope ai kau fuan lain. Aia e malawa pe ke tau pehe o kia e fo I tono no wai e tonga pa ko mea tāna u whatoa ngā iau e konferenisi. I konferenisi ulua ki o ku fulahe e nau tala noa pe mo e nau kata mai I he mea pe mo e tari ta e mahino. Koe mea ia nau whatoa ngā I pa na ku tala noa pe ka ke nolo he POLOKALAMA I toko naki. Ko ha meu tala noa mai kau taki I he mea mahu inga koe ni o nau toutou pākata mai ka tau sio atu. Te kai ke te sio ki ka hafonua I mamani tō mai nau kau taki o tala noa mai COVID pa nau whakata mai mo nau kata. Koe tala noa anke he mate mo mo ui. Aia koe mea ea nau lawe ki ai kia ke nolo mea koe mea ua nau whika ua nau lawe ki ai. Ka e mahino e utai ni I. Ya I kai ke nau mate uteu he fo I tau e taha mo e konga. Ke nau mate uteu ai nau. E koe ke ulawe I tau kumau. Ake ko kusio he nau konferenisi whaosi. Hae o hinga e nau lea pe nau to'o e nau lea mai. Nau lolotonga tui e mas. A kau tak. Lea kau miti aia nau lea pe mas. Lea kau takia to'o ho nau mas. Pa koe ke nau hanga to'o whakarere. Kau to'o tau kau ho nau teringa. Mea mahu inga ia tonga. Koe whai mea hiki. Ka to'o tau kau taki. Nau rei ho nau mas o tau maha nau teringa. Koe ha mea nau toi to'a nau mas nau to'o. Kai to'o tau kau nau teringa. O hange ha manu puna kau maha nau teringa. Koe whai Kia e tau sio atu a mamani. Pea koe mea koe ko whawhehu ia sio e nau POLOKALAMA. Koe hameu nau to'o e nau mask. E malawa ke mau e kau taki ia I he lotonga e nau mask pa nau rea pa nau to'o. E hu atu rewa COVID e ka inu nau to'o ai koe lao e mask ho tu e mask to ke alo vete ho mo api o tau he wa ape whetongi ho mask. O koe ki ke tui ia ke to'o ka ke tala noa pa ke toi hanga. O koe kia ha. O koe kia ha no hinga mai tui mask ai e mau ki taki. Whata e tonga. Ka pana ala luseane Ele algon ki whare mahaki pe tala noa ki he mesi pa me to'o hono mask. E ma uia he tama kona na nofo I he waiting room. I he loki tarikari. I he koe tama e na te kai ke huhu. Pe na e ma. A koe kusio au kia a me pōna masio mo luseane. Koe whanki mea iki. Koe ke mahino ke te au e lo siki. I he uhinga o e malu. Te koe mi tia pe taha ai toko taha. Ngongo e kaha maha pe toko ua na na wha ato'o hono mask. I tai ngā rea. Koe toi ngana nau tuipe. Koe tau kautaki. Hange kōku. Koe nau rea koe he maika. Koe te rea maika. Mohoto mask o kuongo lelei maika. Koe hai uhinga hono to'o. E sio rewa kakai ia. Koe mea koe mahu inga e whanki mea ki. E sio katoe whanua o tau ksai pe ia. Koe kainka te rea ai ta rea e koho mask a ke tala noa. Ya ma o kita he COVID pa te toi tui mai koe hae uhinga e tui ai mask. Koe u mask e ni e tomu I he kautaki, o kutui mai he kumu ka nau rea.
E whanki mea hiki ka e lawa mui ki ai na umo fonua, ta koe maski au tui te hei te ia. Koi. Ka te whafoke atu tau. Ko te mala e profesa ko konga ia o tau fie mau. Ko fie mau he kakai. He ko taimi ko upe mai a ko tu uta e COVID ki tonga. Ko pau pe ke pene ke kakai ke ho haa kakai ia mo na puputu. Ko inga he ko ke hata hai loto ke mau ia whainga mahaki ko ni huna whanongo peku. Ko una os ilo pena te whainga tukunga ku e tau potunga mo ui. Pa me lahi ko ke pesiti e lava whaito. Ka ko whainga tāri ko o ku ngau e ko he tau ngahi konferenis ko me kau taki. O ku hange ko holau ku nau to ma apepe hange ko ke nau fu. Ko taha ngai mena e fihi o ku lahi o hake ta inimi tala noa e ko whehu e toko taha. Pea ku whe le ngai whakataputapu i whe katoanga ko e kolisi tutuku kua atere. Pea nai tāri hanga toni he pare mia e kei whaipe. Beatriz, ai ko e whangatangata e toko lahi ikai. E whangatangata pe toko te au ikai. E kei atape ia. E ko whai e katoanga a te re a whe e Kristo. Ko pehana e whai? Ia, ko whehu ia tfugeni ia ko i aulaki aho. Ulaki foi konferenisi ko ulaki time ko na nau tala ko COVID he aho. E aho mea. Pe whehu ia tfoki ki ai. Ai whehu ko ni he ulaki konferenisi ko aho whalai ko osi. E tarang fo ke fai ka tonga to naki pe ko fe time ko na te e ka te mai fai pe te ai mo fe hu e ta na hu e tu ki ai ko o ku tau no molo pe tai ni he fanga tangata ta mai pare me ikai o tau ke fa tap tapu pe tau me no molo ke fa tap tapu pe ai ku unga ku fa me pe he ku ne hanga ai ka kai ke nau na pu tu ko fe ko ai la mo fa me o tau iai he taimi ko iai. Ka ke he whoka ko tu unga ku iai, tau wha malo pehe. E ngā ue lahi whai he tau kau taki mo i mea no malu i pa mono teu ke aua te COVID. Ka ko ti mahalo i he kahau e te malawa pe ke te aluatu pe COVID o te lahi ange. Tene te si i pe tu unga ko ma teu ku iai e kau taki me potunga e mo ui. I he tu unga ko ia PALOFESA. Ka pau te ahamete ke tokanga ke ai ta wha ko ia. Peka ikai te ta hoko tau ke ta konistutone. Ika ko te mahala ku mahino ia tonga, ko eni ku tau ski lawe at ki ai, pa ku tau amanaki pe neongo e wheto ka ki mga i tō nou, ka tau whaam tau tōluia ke mālohi e tau nofo e ngā i whehala aki, ka mālohi e tau nofo i ngā i mea e lawa o toko nii, pea mo pou a te kakai e, pa ko at koen ki kakai koen mei tonga. Ke tui ai mask i ho mawahe mei i ho api, ke toki vete i ho foki. Ia whaka hange koe ni. O ku tae inga ho tui mask pa ke au ke whare kai o to o ho maa ke kai ai. Vete ke tui mask, pa ke au ke mea ku whai pia ke inua. Se ke ngai whukatoanga koe nei whai i he wike e ni o a mai ke wike e ni. E tonga os malawa ku vete ai COVID ia ka pau ko osi alu ki tua. I hano i kai ke whai mo ta ofi i he whainga maari e vawe ka hahena e osi mao e masi. Koe mask, koe ke to oia ka te rea mai, i he haonga o kakai, o ku te tui pe o rea mai aki. Ia whaka pa ko te whoki mo to maso, tau e apaka, tu o tahatu o oa ia te tui o to mas ke a wheitu o ku kakai toko lahi, o koe ke te whoki pe o rie mas ko ia ke vevehe ko fu kakai toko lahi na te wha uhi mo ia i he whoi kātoa anga ko ia. Ka koe anga koe fo isi o koe me he aho pule lulu, ki he aha toko naki na ma POLOKALAMA ai mo ke no, ku o sawa ai fo i waha aho ia ko ia ke malawa ke movete COVID tonga he nai kai te whai aha mea. E ko uhinga koe he ku tae mahino na
kolonitini mo ka front line ko na nga we a ko pa ka na kolonitini wa feka ka ko na gwa to ko ta hayo na alwa ki apa ko na na pa ke conference pe na o mai fra ton mi ton ke pia me ngo ku kai ke fra ha mai pa pa ko to ma o ta ha ka ki e ko kusio ko e conference ane po to e ma o ka ki e na fa hinga tu mask e ma una to ria ko tai una ria ai na to o na mask na mai e ma na to ria ko viti ka pa na ko viti e lo ki conference o sma una to ria ka pa o ku kai ki ya ta fa feta ka ku me ape he o ku firma o ke fai to ka na la ki ai tu mask tau ai pe ka mata tu ma i kai ke fa feo aki holo pe tu ku mo ka batonga mo he ko tu te mahalo ka ofi ko ka ho ha ape ki tonga tonga ko ina ko tau te murini o ku hoko ai mate mo me a ka ko uinga he o ku fainga mari e tau no fo ni he me a ko to te meongo o ku hoko pe mate ka ko hange ko ku la nai o tau o si ilo e tu unga tu kunga mo tu unga ku a tonga ka mo fere mo vete me ai tonga kai ke lama mapure e lahi ai fainga ta maki ai e ko na ko ni sini mana wa o kunima ko to konima ko anga te ia fra fuofoa pe ko ni o ku hange ko mautolo ni malala ke ni sini o wano pe to no ko to ko me fa kilu tupu mautolo aya ko tonga to ko ta kilu tupu ka mi sini o ni ma pe ngo fu ku ka he sai ki he fa hinga ko fie ma ola ki ai e ko foi mo hanga ta bo una ko ya o ku mama fa au pito e ko to pe ya o ka ke ta pe ta to ko ye mi sini ni ma ko ni ma ki ngo fu e ta kilu tupu to ko la yo tonga e ke tu le re pe ko ma to le ni o ku ye o fie ua noa mautoko i fa kilu pe 5 kilu tanga i tonga ai tu he ku hange ai mi sini mana mo uia ko tau ta no ke mi sin tai alo sisi no mapa fa ka tau fa malo ka pa ni ma ko me pena o ku la vei ko te mi sa mo ui o ku te ave ko mi sin u mi sini ko ave ke tes ko me aya o ho vare ai ko to kaimen ke abotesi ai ka pa u to na to no ku mau kai ke e fa fo ke to ko mahalo ko nga pe ia ku o to tonu ke o ku tau tala no ai ke ta fa ko ni ko biti ko nga fe hu pe ku ha ke la he ka ko nga ko front line na ke fe hu i fa matala ma ke fa matala na o mai na ko me ai na rock fight ko no isolate ka nga front line time pe ko na ma wa ya ngongo o ku ia ke SIOSIUA i Christchurch he time na mama he wa punami ai na hanga rewa o isolate ka nga we tu ke pe foi to ta na ke kia u kia ia tu ni ka he ka ia he pongpong e taha o alo folau i hapai ke mahau sai ke ngata te ta no te ko ia tu ke io professor na ki te fere mai io ko ngore le ia ka pa na kolonitini kai homo foi to ta porque kai ke ma o foi to ta ya ko na alu tau ai ka pa ko tala no mo oni ai ko tai mi ko la le ai ko ka tak fa politika re na me ala la ko ni ange ko ma fa au ha na o si asi Britania tonga loi ai na pare mia na si aika na si asi ani he mau pare mia se me pena la he mate ai i kai mu na loi ai ke malu i pe kau faki i a mo ne kau nga ue ka pe ka pa na mo oni
pe tau whakawheta. Pakapau ku nau loi, ko nau loi ke nau hanga nau tolo malu i nau tolo mo nau ngongo kai palapare mai o asmai ulahe mate hangepe ko mea ko hoko Britania Amerika i tai Trump pe mo New South Wales i pare mia he nai la here vai mate ai ko ne loi ai pare mia i he kamata mai COVID ke fai ai lockdown ni ke tai mi tonu so se me nai o se ko mea ko nai to la ia alu ko no la he mate pe la he me mofere ko o se ahoia fiha o kai ke fai mo fai lockdown ko o silere ai COVID ia i ufutu kana fa fehu ia o se mahana ia ahongo fulu pa to fai lockdown o sto mu au pito ka koena na e kai ke fai na to o se ahoia fia tolu fa ke kau pe ia he lahi he tala noa kau fa malo pe fa kau ni he weekend ka koe fo i waha a koe ni ke me a pa ka pau koe na koe toko taha pe koe na e alo kau front line pa koe na kolontini pa koe pe kau amana ki lele ka te uwha foke atu e tonga Koia. Maho koe konga ia ki ai. Koe toi ngā ia ki ai te tau whanonga pe whukatau tō PALOFESA i he weekend. Pe mo ngahi tala noha to tonu pe ia ke hoko atu. Koe futoko uangi au taha nima. O ku kolontini. Ia koe futoko uangi au taha nima koe au toko lahi. O ku mokei malawa pe ia ke asima i positive hani ihi ai pe malawa pe ke ikai. Ke nau hao kotoa pe. Aia koe ngahi ia mahe koe uangi au taha nima o ku malawa ke iai ai possibility ke asymptomatic i hani ihi. Aia o ikai asimai e me a aia ka au kunau mau e COVID. He ku me a ngai pe he ai masi koe na koe o ku mau. E tala mai e iaia o kunau spesi atu ku mau. Ka wikai ke asimaha me ai. O ku me na tula ai tau pe he pe. Koe uhi ngā mahalo koe me huhua. Pe koe uhi u asymptomatic o uhinga asymptomatic ahinga o kuna alo pe me COVID ka o ikai ke asimai ka o ia nau tolu e ilo ia hano tai me tesi. Pe ko buangea ka hanima o ku malawa ke iai hakau asymptomatic iai e hao ia o kanau tesi faos. Pe nau mawahi titua ano to ke ona to ki tu na ke ri pe na to o vare ku to ki ase me ai na to fo test ki mui pe ase na to ke ata pe me ku fihi ai ko o ku fihi ai me an ka ko ko me fa fihi ka te au he ku bakai atu o ku feinga pe to la he ka ka na o huhu he ko ki fai na mari pe ko ki me pe ta ye ta mo ui i ha fa au ko ni e ki to kon pe malawa ke to kon pe malawa ke tokoni, pe malawa ke ne ta ofi na koe tau ohu. Koe ke te lawa. Ko oska atoa mamani ai whainga na nau pe heke nau lotu pe o te nau huhu nau osmate nau to. Koe whainga na ai huhu pe nau mate na ai ualanga mahaki ai ki nau to. Pe ai whainga na ai huhu pe aluatu pe lawa malu imai. Koe si i loa kau whai ke kau na mau malanga ai he me a ai kai ke huhu pe nau puke pa awe na tau whare mahaki pa nau huhu e kai ke nau mate ai kai ke tau whiawhia pe tau wakai atu pa kou poupoua tau ia ke tu uniko na ai Palestine sa spesira na ko sia sia mau tau ke o huhu kai pa nau o ko nau apia no whai e te nau o mai o puke ai whanau a ko mo ka inga lotu ia nau to. Ke te whafoke atu. Mahalo PALOFESA sai ke ta foki ke ta kawinga ko ahoni ke ta konstituto ne. Ko tui mahalo ko ta ke fononga pe fuken he ta konstituto ne. Ko nga ko hai ta toinga ko ta taimi ahoni ke ta ki foki lewa ke ta konstituto ne o ta no ke. Ta hau ta konstituto ko atari ke ohanga o hake.
Yo kata betonga kon ko ke ta komisuto. Koi. Na tangata ka he kupu fiha. Lima hiva. Ia. Ko ni ko foki atu pe. Na taha o ki he hingoa, Koi. kupu ni mafitu, e ue wharearea ko wharearea o pure anga o tonga. Te ko mea pēia tonga o kuasi i he kunistu tome e uafe o e tahawalu whidu ni ma. Koi. Koe pure anga o tonga, pe koe pure anga whakatui o tonga. E hange koe kulawe e ta POLOKALAMA wha o si, o kui kai kia mea koe pure anga whakatemo kālati he kunistu tome. Ia ku te kai ke uilo poko whē koe mea o ku tohi whakalao ai. Ka pau ku tohi whakalao koe pure anga whakatemo kālati i ha mea he lao. O kai ta alu ki ai. Ka o kui kai ke he kunistu tome, pe oku whakamari whai lewa whakataonga ewa tala noa ia a lao koe pure anga whakatemo kālati, he kai ke ase kunistu tome. Koi. Ko ia o whangatuku, o kua o whangatuku he konistu tome a mea kotoa pēa ngai te whitoi whakaukau ai lao. Ka taha ni mawalu ko ngai whakataha. E whakataha whareare au i kaisi i hifo i mahina e hongo furu maua kotoa pē, ka e ngofua ke tuuni ke whakataha whareare a i a taimi pē. Aia ko e whaika atoa ia e pare mia me kabineti e whotutu, ka ko pau ke mahina e hongo fulu maua i he tau. I ha whahinga taimi. I kai si i he mahina e hongo fulu maua, e whakataha wharearea i kai si i hifo, i he mahina e hongo fulu maua ko toa pē, ka e ngofua ke tutuuni ke whakataha wharearea i a taimi pē. Ai e fo i roto o tau e taha. Ko ia tonga, Ja, koi ia si. Ia. Kata hoko atu ko e ni mahiwa, kina utolo kuhu i e wharearea. Ko wharearea ko pau ke kau ki ai kau whafufonga e kau no pere, kau whafufonga e kakai, mo kotoa e kau me nipa o e kabineti. Aia ko tu na tau si hau ki he ni tonga, Koi. Ko kupu ni mahiwa ane na tau stanoa ki ai tau ai e ta POLOKALAMA wha. Ko kupu ni mahiwa ua ki ia, ko kupu ni mahiwa ua, ko pau ke kau minista e kabineti aia ko kau whafufonga kofi, tuku kehe, ka tuku ki tu a hiri hono whakailo i e kupu fitu ni ma, ke hoko atu pē ko kau me mipa e wharearea, e ke i whafufonga i pē i honau wahe ngā whirita tālo tonga honau whakanofo ko minista. Aia ko minista, nau kei whafofonga i pēna tau stanoa ki heni, au nau ngahi wahenga, uhinga i nau waheua, nau wahenga ua, pe malawa pē ke tuku mai nau tō me minista, nau foki pē ka to'o nau lakanga, nau foki pē o kei whafofonga wharearea pē. Ke whafofonga i aho nau wahenga, koe ni mahiwa e pana tau stanoa tau a ki heni, kata alu ke ono noa, koe kau whafofonga. E whiri e kau no pere e pure anga me e kau no pere e hatoko hiwa, koe kau whafonga no pere. E whiri e kakai o ku ata whalao hatoko hongo fulu ma fitu koe kau whafonga kakai. E i e wharearea ke tu uni e ngahi, ngata anga o e ngahi wahenga whiri ki hono whiri e kau whafonga no pere, te ko pau ke whotu ha komisoni tau ataina ke tu uni, ngahi ngata anga ngahi wahenga whiri ki ono whiri o kau whafufonga kakai. A tau stara noa ki heni tonga mo e kupono noa. Koi. Ka kua pau ko ngahi ngata anga o e ngahi wahenga whiri ki he whiri lahi o e wawhenga fu. Ko pau e makatu unga ia ngahi whotu, me he komisoni whakatu i ki e ngahi ngata anga o e wahenga whiri, aia e tari e he wharearea. Na tau stara noa ki heni,
ai na ulave ko o pe he to ton ke ave ai fo hingoa kakato kon komisoni whakatui ki ngā tangataanga ki olunga para kalafi olunga tuku kehe ka pau na o si asi a ngā kupu e taha mei moaka ku hange ka te au tonga na kei ke manatui na e asi i ngā kupu ki moa e fo hingoa kakato komisoni whakatui Koi. Kai ke na ta ostara no atawa ke taha ke ono taha tu ke ka pau ka me o ke fie ta na ki mai tong ka to ke ha ke ono taha Ika da hoko tau ke ono taha. Ko ono taha ulu aki ai ono taha waki ua tolu mo fa ko ulu aki ko pau ki tu i loto i aho e ni mahiri ono fa no fo pare mia o fa tau ke kupu ni manoa e hiri hafiri lahi ke whakanofo hata o kau whafufonga kau no pere ko whiri i hono whotu atu e whare area ke sea i e whare area. Aia koe kau e lea i he mea mahino, koe sea o e whare area koe no pere. Koi. Aia ku mahino au pitoia ko pau ke whotu atu e a whakanofo i loto i e aho e nima hiri hono whanofo e pare mia ke whiria e sea. Se whare area. Ka koe toko taha no pere whotu atu e whare area ia e no pere ke sea mo hono tokoni. Aia koe ono taha ulu aki ia koe whiria o e sea. Koe ono taha ua ko pau ke sea ke hoko atu pe i hono lakanga ka e oua ko whakanofo e tu i hasea whakataini hiri ai whiri lahi hono hoko o whatatau ke kupusi i walu o te pire ke komistu tōneni. Mahino o pito ia e koe lere pe sea ko ia ki e alu ki e whiri hoko ka erewa ko whanofo hasea e taha. Koi. Aia koe ono taha ua e ono taha ua pi ko pau ke sea ke hoko atu pia no lakanga ka oua ko whataonga i hono whanofo i e kupusi i tolu. Aia koe kupusi i walu koe kupusi i tolu eni. Aia ku sai pe ia e te tala noa pe ki ai koe hau ke si ko pau ke sea ke hoko atu pe i hono lakanga ka oua ko pe kia whakawhisi pe kua whataonga i hono whanofo hiri hano whakangata e ne hoko ko hawhafufonga ko whiri i ha uhinga ke he ange me i hono veteki o whare area. Aia koe toi ngahi uhinga pe na ia he kai ke toi hoko atu ai ame ko te kia mo whakawhisi pe kua toi uhinga ke o ke me hano veteki o whare area. E ta hoko mai ki hono taha tolu ka pau e whakotu atu e pare mia i he loto ki ai ai vae ua. O kau me nipa e whare area ke tui ke whakahifo ai sea. Me hono lakanga, ko pau ke tui ke me whakataonga i a whakanofo e sea pe a whakanofo ha sea fo ou i a whakotu atu e whare area. Ko whaikopo mahu inga eni e tonga he ku kake to iai hawhiri ai tui koe umea maari e hemi o koe umea e whakahoko pehe tui hono whatongia ko e me whakanofo mo e me whakataa ao ngai o ka pau e whakotu atu hange koe kupu koe whikatolu koe ne ono taha ka pau ko owa he vae wau na loto ke whakanofo e sea e whare area ko a whainga uhinga i ano whamau whare area. Ia koe whatongia pe o tui e kai ke toi whai ano loto ona i e fo i whikatolu ko e ni o ono taha ka tene hanga o whanofo ia ka e toi o tukuhifo ka whanofo a hasea fo ou i e loto ki ai te koe whakotu atu e whare area. Aia koe kupu koe whika mahu inga mo maaria o pito eni ai whatolu o ono taha. Koe whika whaa, ko pau ke whanofo e tu i hasea i loto i e aho e fitu,
ata o e lakanga ai koe ahoia e fitu I loto ai e whakanofo ai e pau ke whakanofo ai e tui. Ai koe ngahi poini toko whakaukau mahu inga eni ke mea koe sea, koe uaki, ua, o kia ABC, te moe tolu moe wha. Ka te u whawhoke atonga. Malapita Palofesa koe mahina o pita whakamatala ko ke o mai. E wai ki whehu I heni e taha ku o mai pe e ku kaunga ki he tatala noa koe he kona stuto ne. Aku ne pehe koe I he whakamatala ko tau pehe ke tau ngā ue whakatatau ki e tau kona stuto ne. Ka koe hame o ku whaaliri ua e tau kona stuto ne. A ke more tau ataina kakai. Ia koe nistuto ne ia tonga ku mahala koe tari ki ai mooni ene ulak whehu I. Ia toi mooni pepe moe mea kou kanga mai ki ai. Oku malawa ke liwe koe nistuto ne. Sai. Oku te kai kia hatohi te ulawei e ta elawa o liliu. Te lava o tānaki mo to'o hanga ai mea o au ke toi tapu. Ka oku makatuunga ia he whakaukau e ua o koe tohi. Koe whakaukau ki hono fuo, mo whakaukau ki hono uho. Mo whakaukau ki hono tamai mata, mo whakaukau ki hono whaunga, mo e keto I whakaukau o e tohi ko ia. Koe umea koe ni koe hanga whakalau atu, o koe ke whawha tala noa ki ai, ka kua pau ke whai a tala noa ki ai, kai ni koe whai mai ai, ngahi whehu I peheni. Koe stuto ne tuko e tohi tapu ia, kau lawe peke koe stuto ne, whawai whehu. Koe stuto ne, ko hono tamai mata, ko tānoa peke tau koe stuto ne a tau tolo. Mo hono whaunga, mo uke toi whakaukau, mo hono fuo, o kui kai toi liu ia. Ko hono o ku wheriuri waki, o ku tau kapi, o tau mono, tau whatontonu, hono contents, he lea whapapalangi, e ko hono whakaiki. Ka koe umea koe hange koe tamai mata e ko nistuto ne. Koe hae tamai mata e ko nistuto ne. Koe kutauri koe ki ai, koe tau ataina. Koe tau ataina, koe mea ia koe ne hanga hai e ko nistuto ne. Katoa e ko nistuto ne, mea kupu uruaki ke kupu whakaosi, e hai pe ki he tau ataina. Ke oua na iai hataha, pe ha whaahinga kupu e pōpula. E pōpula hataha ki hataha. E tamai mata ia koe pe koe erito ia e ko nistuto ne. Koe whehu I ke ia hao whehu mai pe oku haa e ko nistuto ne pure anga whakatu I pe ku haa e ko nistuto ne pure anga whakare papirika. Ka aku na taha na waia ai ngo ko nistuto ne koe ni tau whatata. Hange ko Amerika. Ko nistuto ne whakare papirika whakate mokalati. Mo Piritania mo ki tau tau ko nistuto ne whakatui whakate mokalati. Ko nistuto ne repapirika whakate mokalati ko ki tau tolu. Ko nistuto ne whakatui whakate mokalati. Ko hame au taha e tau ko nistuto ne whakatui. Pe hange ko Piritania mo Amerika. Mo Faranse. O ku tau taha he mea ulo ki kwa ko nistuto ne. Fika ua oku tamai mata lo ua I he tau ataina. To kehe I he whaunga, nau whaunga pure kehe ki tau. Ka koe ku whakatata ai ko mea ia koe au koe ke te lava ia liliu. Koe liliu koe ua whengo furu, koe mea koe kapi mono mo whatontonu. Pea ku asi pe ia he tala mo aki koe a tau whahau he tau ko nistuto ne.
O kene kala mai e ia ke tapu ke liu pe whahala ke konistuto. O kune kala mai pe mo ki moutoro mui mai pe mo lava. O tānaki mai ke ta konistuto. Ka koe whakakakau koe mea koe konistuto hei kai ke alasi hoa mai mata. Mono u te fito I keto I o ko ui keto I whakakau. Koe ha keto I whakakau. Koe separation of powers. Koe wheta ta ofi te wahe aki mo wheta ofi aki o mawhai. Koe justice, koe whakamau to tonu. Koe tau ataina, koe kau pe kia me whakaukau e tau ataina. Koe ikai nofo pō pūra. Koe u keto I whakaukau ia me whao e konistuto ne. O kui kai toi liliu ia. To ki liliu pe ka whaharingi toto. Ka whahinga ke na o mai o furi ka atoa e fufo I whao ngā mono tana I mata mono keto I whakaukau. Pea mohono fuo. Koi. Koe hae fuo e konistuto ne. O ku tatau pe ano whakamau I e lao. O tatau pe ku ke hou eiki ke o ku ke kaiki ke hou eiki. Ka koku oate ngai whatata pe he. Whai pe kapi mo mono mo whaitontone konistone ia I hono whakaiki I hono contents, I hono substance, no ui whapapalani. Koe umea kono ko lava atu ki ai he kai toi lava ia. Ka lava pe ia toi whahari ukava. O koe ke toi lava ue ia umea koe ia. Ka koe ni niwe ua whengo furu. Ai ni o ku tau hau ai pe hau ai mata noa. O kui kai toi lava ue ia umea ia koe ia. Koe liliu holope. Ka o kui kai toi lava o ue ia ai ka mai mata. Mo keto I mo. Fuo. Koe fuo tatau ai lao. Tatau lao. Tatau e lao I he fuo. O whakatatau I he tuunga kua wahe atu koe e he konistuto neki ai. Tatau e lao o whakatatau ki he tuunga o e whonua I hono whakatatu tuunga o e whunga kua wahe atu ki ai he lao mai konistuto. Koi. Kei te whakafoke atu tonga, Ko te mahalo e PALOFESA mahina o pito ai whakaukau ko ia. Manusa e ke ta au hewe e ke kupu ono ua. Ko e kuono ua. Ko ngai tutuni o e whaearea. Uaki moe ua. Uaki e tutuni e whaearea ki ngahi lao o kukau ki e nau ngahi whataha. Ai ko whaearea ko ai pe nau tohi tutuni. O ku uhinga ki ai kupu koe ni tonga e kulawei. Koi. O ku ai tohi tutuni e whaearea. Pea koe sea ko ia kunehanga o whamahina mo whamanatu mai. Toi tutuni e wharearea ki e ngahi lao, o kukau ki e nau ngahi whakataha. Koi. A koe ku wakai koe ki e toi tutuni e wharearea. O whaavoa pito whakaluku fua. E kusio ki ono whaangawe aki e sea, pea whamanatu ate kau whafofonga ni ia tō hataha ki tua, ia ne whahinga rea, mo ne whahinga tō onga, mo ne whahinga ungaanga, o ku fumau au pito pe o ku whamanatu mau pe mea ko ia. E koe tutuni koe whareare ana, e whauia e kau whahau mo hono fuafua pure anga. Na e os whau me iai. Koe tau tānoa koe ni ke konistutone mo wharearea, mo whamau anga mo kapiti mo mea. Tok whai kau kapi mo mono os whau. Ka toa whatu whanua ka toa ni a tau whahau. Koe mea koe kui koe whatu whanua I he osi ai ringi toto. Whatu whanua fo ou. Koe whatu whanua fo ou, te koe tufunga whanua fo ou, o kuhinga ia ho tau historia koe ola o osi o iri ukawa. Ia whairewa whatu whanua, ia whairewa tufunga whanua fo ou.
Porque fa fonua mo tufunga fonua fo o ka fai hari ukawa. Ko fo mo nisi pe ia. Aya ko o mea ko ni ko ta no atu fatu ka to e ka fa ha. Ko yola o iri ukawa ya mo fa fonua mo fatu fonua fo. Ke mai na ka te au ia fa ai ko ai fatu fonua fo o ko ke uinga ka te pe uinga ki ha. Ke ko ya ngai fa ka 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 kai ko ya. Ko ya na pe e na fa ka ko ke ha me pe. Fika ua o yono ua, kupu ono ua. E ngofua ki ha me nipa o whare area, o whakatatau ki hono ngahi tu uni, ke ulo aki, ke ei, kata ko ei. Whahu hawa whanganga ki whare area. Change mea koe ni. Ono ua, fika ua ei. Ko e te lamu pe ai kau he whakafofonga. Whare area nei lahi ka ni whakahu, hala whanganga ki whare area. Tukio miene o ai whakapāti, ko pāti patoa. Teke nau whakahu hala whanganga ki whare area, ki he langa whonua. Nau whakahu pe la whanganga ki whare area, ke ririwa ke mawhai e tui. Ririu ta iu kawate. O ngai fo i moe misi a koe o kou taranoa ki ai. O kui kai ke ha mea pehe he historia, ke alasi ai tama i mata o mawhai, a ki hawhotu hala whanganga. Pe a kua si tanoa pe ko ni skuto ne ki ai he kai ke alasi pehe ia koe. Ka koko ki mai ki e ua e i, whahu hala whanganga ke whare area. Ko la hika haka o whawhonga whare area, ai a tonga ko ke nau whaana to hala whanganga. Koi. Ko campaign ko ni, o kutotonu ke campaign mai aki e mea mahu inga ko ia ko e hae u la whanganga ke te hu, o whakahu, e fuku ki ai. Kai ke kau pe i he te campaign ni. He ko uhi e hu ke whare area, o te hu o whau lao pe iai ha te lao. Ko wha mea pango ia e kau whawhonga ni i ko e tau e me whia e nau whare area, te kai ke nau whakotu hala whanganga e ta. Ko whatongia te white whare area ko e whau lao, per ke nau whau hau lao whanganga. Malo pe mo u kabineti pureanga o mai la ko pureanga ko ni pureanga ni e whau lao whanganga la. E pureanga whau lao whanganga la hita haini. I lau pureanga, ko pureanga ko ni. I lau whakatau taha ko mau ko e tua te lavula. Mea kehe alwa e tua te o ngā pōpula, mea kehe ni ko isi kehe ni. Kau whaamu ke asi mai ha hangai pureanga pe he, ko mea kehe ia no ta e tari mai e tui o mai o toi whalerei. Ko futai mi koe na e pureanga e pato a hala ta ke whao a foi la whangang, ko whao pe la ki he langa e whonua. Ko whianga hangai a pureanga ko e ni. Ko pureanga patoa ko whao ia la whanganga ke toko i mawhai e tui. Ko ke ha mea pehe i o kai ke nau toko whewhe, ko nai toko ake kao pe a moe pōvai. Ko kakai pe o kai ke nau whakakau te nau mai tala mai ke toko ake mawhai tu i e lao whanganga. Ko lao whanganga ke he langa e whonua. Ko lao whanganga ke he moui whasosiare e whonua. Ko lao whanganga ke he mea whapolitikare o whie mau ke tānaki mo liliu. Ka kui kai koe talanoa ke uta mai mata mo ke to i o mawhai mo whaunga. Ko umea e ko iau koe ke vete aki a lao whanganga. Ka pai mahino e umea ko iau e sai to e sai ane ngā ue whapolitikare. Ka tahau ke he ua a pi e tonga. Ka tongia e whare area e me mipa. Whakotu atu ha whakotu ke tipe iti i he whare area. Sai au pito a pi
Sai au pite ka o whafonga whare are aia na ngā ue ke pi. Ko ke na ngā ue ke ei, na ngā ue ke pi. Ko ta hao koe ke si, whakahako hato hitangi ke whare are a sai au pito. So sai au pito na ngā ue ke pi mo si. Ka koe pi mo si, koe o whatongia ia o whika ua ia ki ei. O tom ke nau te hanga lau whare rei, kupu ono wā ko nau whatongia te whitoko ei. Tānak tok tānak e toa pi mo si. Ma whai a pi mo si kai tuko a ei. Pea kua pau ke whakahoko ia o whakatatau ke ngai tūtūne o whare area. Whai ka toa eni, ko whare area, au kai ko whare ta e maa. Ko whare area, ko si ano ngai tūtūne, whakoni tūtone mo whakalao. A eni, taratara noa ki ai. Kato kia ngā whiarak ma ngai tōno no, ko ngai tōno no whakai tangata ia, ka kuhoko pe mamani, o kuhoko hen. Ka oku o siai e tūtūuni, kua e konistu tōne ke me tataki ai whainga e tangata. Ko mea koe e pleito ko mea kotoa pe kui ai hono hangai whakamamani, ka kua hano hangai whakahevani pe whakalani. Ai hange koe ni. Ko konistu tōne kua hano hangai whakamamani, koe mono hangai whakalani. Ko pure anga kua hangai whakamamani, mo pure anga kua hangai whakalani. Koe whamanatu mai koe e palato, o whotu mai konistu tōne koe tau sio koe ki ai tōtō atu. Whotu mai o tūtūuni koe ni koe tau sio ki ai tōtō atu. Kono konga whakarangi ia whakahevani. Kai mi kong tau ngā ue i ai, o kui ai e konistu tōne whakamamani, koe taimi kou tau ngā ue ai konistu tōne, koe ke whaingofua e ange koe mea kou tau i ngā hiku. O tau kei whiharak pe tau tō. Koe fo i ata ia koe o i tangata, o ilonga ai koe tangata. Ka koe mea kou talamai konistu tōne, koe fo i whakaukau whakahevani ia, koe mea koe tamai mata, koe tau ataina, koe ngā hikupu, koe ngā hiketuketoi. Taimi kou tau ngā ue i ai hono uho, tau pahaparema tau tōlu ia e koe fo i konistu tōne whakamamani ia. E tonga te whafoke atu e kupu ono ua. Ia Profesa koutu mahalo ku mahino opito e whamatala ko ia ku ke o mai. Tato te whito ki he tā o mai koe ni ki he whatongia koe ni e kau wharearea. Whafunga wharearea hona te whito i whatongia. Tau tui o ku mahino opito e whakau ko ia. Ko ngā koe ta taimi mahalo pete ta lava peo o te whamaapo opo mai me kupu ono tolu. Mahalo awe. Koe kupu ono tolu, ngahi mea to tonu o ku kau ki kau no pere. Ua ke ono tolu, e kai hoko hataha ke tuunga e kau no pere, o ka pau o ku ne whaha, pe vare, pe o ku whakatāpui e ono ua fulu maa tolu o i kupu. Pe o ku whakatapui, isa. E hono ua fulu maa tolu o i kupu, ua tolu, kupu ua tolu. Mahino ia, e kai ke hoko hano pere o ku whaha, pe vare, pe o ku whakatāpui e hono ua fulu maa tolu o i kupu. Kai ke umau ke ua fulu maa tolu e kupu tonga ka pau te ke lava o wakai atu ki ai. Ka hoko tau ke whika ua. Ono tolu ua, o ku ngofua ke kau no pere kotoa pe ke kau ki he whiri, ia whiri whaafofonga no pere e whai, mo hu ke whare area, ka pau ko whiri ia o hange koe lao. O ku ngofua ke kau no pere kotoa pe ke kau ki he whiri, ia whiri whaafofonga, no pere e whai, mo hu ki whare area, ka pau ko whiri ia o hange koe lao. Ai au ata, koe te ata koe na me whika ulua ki o ono tolu, ata me ua fulu maa tolu e kupu, e au kumarawa rewa i he whika ua o e ono tolu ke te whiri, ke te hoko, ko e whakafofonga whare area o e hoiki no pere. Ko whika ua tolu. Ko whika ua tolu,
Ko fika o tolu e tapu ki hata aia ko uhi ko ane mo ngahi mea ku tapu ki mau e hata ko mo ua ia hia. Iyo. Iyo ko kupu e ni koe na whai ki ai e tālanga ai. Iyo. Sai te ku mahino pe ia tonga malo apito o ake. Aia koe katau foki mai ki he ono tolu. Ko u kupu e mea ki he whaunga ko mistuto ne mo i whonua. A tala noa ki he hoi ki no pere. Ai mea na whai ai u whakaukau e patoa ko ai ke nau furihi ai hou e ki no pere mono whafofonga pe ke whiri he kakai mo ha mo ha. Ko u tala noa ko ia o ku ikai whakakomistuto ne ia. Pea he ikai ke lava ia i halao whakaanga ko ku ai atu ke mahino. Ko utala noa ia i he whaunga mo keto mo e fuo mo e tama i mata e konistuto ne o ku ikai ke nofo pe hata whakatu halao whakaanga ke ririwe o e kino pere e nau ha mo e nau ha mo e nau ha. O kai ke uhinga tau ko ai ko hanga malu e ho kino pere. Ko uhinga atu aku ko whaunga konistuto ne. Ko kupu ko toa pehe ko mistuto nena e whakotuu ki hoi ki no pere, ko o lai e fo iriu kawa. Ko o lai e fo iringi toto. He kai ke hao koe malanga holo mo ke hao tala noa holo e Facebook a mo ke hao whakotuu ala whaanganga ke ririu e fo i mea ko ea ofa mai. Ko u kupu pehe ko mistuto ne ko a Amerika o Falanse, o kui kai toa alasi ia. He koe u kupu te fito ia fo iriu kawa e ongo whanua koe. Ta tau to whea mo tau tō. Ta tau to whea mo Piritania na uriu kawa senturi ta fitu. Koe ngahi kupu koe me oswhai ake riu kawa, o kui kai to iriu ia e he whare area. A ngahi mea te fito. O ku whai hono kapi kapi mono. Ka koe kauta e mahino koe ni ke koni stuto ne, ai ni i he fo i lere mai koe ni nao mai ke tau tātāranga i te o whaloto e kakai ke liliu ai u kupu la lahi te fito e koni stuto ne. A o mai he ono tolu, a o mai he ai ke whire kau no pere. O ku whepake ai ke whire kau no pere ea mo e whawhiliu ka wā mo e whaunga o e koni stuto ne mo e whaunga e whonua. Ka wai mahino he kai ke mahino o mea ko ia ko whama mahi lahi ka te au he kumakai ke o mea whakahistoria pe o kui kai malawa ia ke whakahoko he wharearea pa hiri malawa ia ke io mai tu i hataini. Tu ke ka pau ke whia mau ke awa ai ke io e tu i. O kui iaha no ngai whonga ke whamalohi e tu i. Whamalohi e hoe i ki ke liliu e o mea koe. Ka pau koe ke lava. Koe hame au whai ai. Mōre ai e tau paanga wharearea, mōre ai. Mui no ai ai, kovia ai atamai e whukakai toko lahi te hena toko mōni ia. Hena to e lava. Koe. Koe o me ai au mahino whakahistoria, mahino whakahisutone, o whetoni a ke riukawa ai riukawa. Ke liliu e o mea koe. Ia kou whaatala noa la iatu, ka tau pe ku ke patoa, pe ku ke pek, pe ku ke tau taina. Kou whaatala noa la iatu pe, ka koe ke tui ke toko lahi e pa ksai pe ia, pe parapare mai ana to. Ka te whawhau ke utonga mahakusai e tangata e ono tolu, ka pau ka mea euke. Pe he hoa mo e tataini. Koe. Pāwhesa wha malo lahi atu he lava koe ta POLOKALAMA he whewhini. Pakatui mahalo ku ngahi ki kupu mahu i ngai ni ko ta lava tala noa mai ki ai. Ngahi whatongia o i kau whawharearea, ko au mai ni ki kau no pere. Ko ngā ka ku atu pe ka pau te ai ha mea te ke whiwha maa opo ki ai. Ki mua ke ta ose ta POLOKALAMA. Marotonga koutou koe u POLOKALAMA koe a lo au, u POLOKALAMA a aku, ko PALOFESA na whatua ka, PALOFESA marakai ko matangi. O ku mau whaafeinga mau pe ke o atu ai mea koe o ku hoko mo oni i e historia pe o hoko mo i he tau mo ui. O i kai ke o atu aki ha mau fie ma. Ka koe mahu inga mau wha luku atu,
He ko toko he ka kai ia mo ngā te ke wha politikare, na nofna tole ngā fo I te wha kau. Oku I kai mo oni ia, pe I kai ke hoko pe he historia ia. Pe na I kai ke hoko pe he historia. Ko me ko mahu inga ka te au. Ko konistu tone ke toi whakamahino ke tonga ko toa pe. Mo ao, mo pure anga e ahoni, mo whaunga e ahoni. Ko e fo lingi toto pipi ponu toto. Liu kawa I me senturi taha pe toe me iof peke opa. Ke mahino ia ka tautou. Ke mahino ka tautou e foi mooni ko ia ka tautala noa tataina re. Ne ke hoko ia ko hinga ko hatalanga. Ne ke hoko ia ko hataulau, pe ko maulau. Ne ke hoko ia ko hatala noa Facebook. Ne ke hoko ia ko whakaloto I hataha. Na hoko ia I tala noa uhinga, whakaloto I pea tāmate I tangata kai lava tu o whakaukau koe ni. Aia ko whamanatu mau pe, ko te ke mahino ke aite to whamanatu pe ka koe I kahau. Ke heiro na mahu inga maari, pe ka pahira ke mahu inga maari, o koe umea mahu inga ia e tonga ke tau whai e tau tō. O ua mōre ho tau kaini e omi ko ai ke whatu whanua fo, ke whatu whanua fo fe, tai riu kawa. Ko ai ke o mai ke to'o mawhaitu, ke to'o fe, ke mō to'o fe. O whamahino ko nistu tone whamahino historia, he kai ke lava hata. O alo to'o mawhaitu, I ko ai ke fe. Te ke lava, ko mō koe ke whai mo ke alo to'o mawhaitu. Ko uhinga he koe ke lava. Ka koe umea mahawi ngai ka te au, ke whakawhiofu mai tau tā noa me ngai fo I mohe misi whananga, o kuno whai e toko la. Ke tau hau ke mea ku mo oni, whai ngai ke tau ai ke langa e whonua. Tau toka ngai COVID, whai ngai ke hu ki whare area, ke alo whai hao fo I lao whakanganga, tuku e au aia ke hoko, ai ke whotuke. Toko mawhai tu I ka ke rawa koe te ke osko e hoko mai ho to tangata e hoko mai o rewa beku mou toki tu mauri ukawa. Ko ni toki la vai o mea koe ni o whai kai mo ni sika te uwhafoke atu tonga malo. Malo pito PALOFESA, te SIOSIUA LAFITANI. Lava le ta POLOKALAMA ko ia I he tufungafonua alo au ki he weekend. Ta toki hoko atu pe he taimi tatau pe o I wiki kahau. I he POLOKALAMA ni pe ku whamaro la het ke te koe, o whaatu ke te koe pe mo I whatongia ku whahoko I hena. Malo pito tonga whai. Malo. Koe ngata ia ka inga mo POLOKALAMA ko ia pe mo tufungafonua alo au ki he weekendi, pe he woki ki a PALOFESA toki ta SIOSIUA LAFITANI. Whamalo atu I ho mo mea mai ke tau POLOKALAMA, ka tau toki hoko atu e tau POLOKALAMA I he wiki ka hoko mai, I he taimi tatau pe aia ku whawha hoko atu ai e tau POLOKALAMA I he weekendi, ka mo mea.